Guys, 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 guys. Ayo, ayo, ayo. Mau gerem nih deh. Robot napa? Deh. Pokok ini. Mulai ini tuh ini. Mau gerem. Tetap dia lagi. Orangnya mana? Ya, bang, tahu. Mau bang nggak pernah ada. Nah, bang, ijarnya mahal ini thank you. What? Bisa kan di sana yang kia. Nah, ini. Nah, ini bang mau. Mau kan di sana di. Jangan kia malah di kia ini. Kalau baru dekak kan di sana dia. Oh, baru dekak. Kalau apa apa sih kalau rokas sering tuh. Bermatanya di tinggal mau tuh nih. Nah, langgar itu mau nanti biar. Jadi panduan kasih nih, dan kan rasul. Kau itu panduan ti? Yang dari panduan sering nanti tin. Panduan kau itu tin ada? Tin ini bete kaya kas. Ayo, ayo. Iya bete kaya panduan sering kan mau kau tu? Yang dari ini dan ini tentang ini. Mana kaya lokal tu dan ini dan. Yang tu pada bala ni bete? Zaman ni bete ada tamu bar. Apa kita pergi mari? Memang kita pergi ni. Mau ini berdaging nang berpar mata kau ini? Oh. Ini ya, Mak. Ya. Ada berdaging nang belas lagi, Mak. Harusnya parah ya? Hari yang manggil nang belas lagi, Mak. Apa dia? Dari mama katanya kawat gawa kan. Mau makan ibu le? Nah, Pak. Betul. Ada yang nak pergi ya? Ada le. Padinya tu bukan. Dah, udah kali. Udah ni, boleh ada. Dan mana ini? Awak dah boleh ya, beda ni. Dan mami alus je ini lagi dan kita yang ni itu lah, itu dah beda. Jangan beda. Mau kapal yang ni itu ya, dia. Kang ini dah beri tadi dan agak apa ya? Banyak. Kerana tu mana? Boleh. Jangan mukul dia ni. Dah kita awas bertiga ni. Awas berdugan, nombor mata kolak kadung ni. Comment ada? Oh. Ada ini. Ini kau ada dan ni. Keling gila, dah kau ada apa? Berapa mata kan? Oh, berapa lagi? Berapa mata kan? Oh. Di mana yang nanti? Bukan, bagian ni baik. Ini ada belas, jaga gue apa? Lagi. Buat 14 ribu. Boleh 14 lagi. Belasnya mau 14 ribu, jangan enggak minat dan minat tu siapa? Tapi itu bah.
මත්තේ හැපෙතන් ගන්න ඕනේ ඉක්කෝ. ඒක තමයි. අයියා මූදේ අංගල දින්න වෙන මොකක් හරි අදහසක් ඇති. ඔව්. ලයිටිය මාරගේ තමයි බා. මම ගන්න දැන් ඔය දැන් මා මේ පඳුරු හැමතැනම නේ බා. මේ පැත්තේ පොඩි ෂුවර් ඔබ මේ පැත්තට 100ක් ගියා ෂුවර් නෑ බං ගොඩක් ආ වෙන වටයක් එක්කම 100ද දැන් මේ පැත්තට වර පොඩු ගිනක් ගන්නෙ නෑ යමු මුලින් බලන්න බයික් එක දාගන්න බයික් එක දාගන්න කඩේ ඔලෙන් බලන්න ටක්කාලා මේ වගේ ඇට ගියේ කාන්ද දන්නේ දැක්ක කිව්වද එන්නේ යන්න බෑනේ අපර මතකද කොහෙද ඉන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඒ ගල්ලස්සෙන් දන්නේ නෑ නේබා මේ හරියවා තියෙන්නේ දන්නේ ඌ කොහොමද වැටේ අසලට ආසයින් නෑ බා මොකද දන්නේ යෝ ඒ බලමු කොහොමද පඳුරුවස්සෙන් අපෝ කොහොමද මම මට ඔය එක මොකද්ද මේ ෂාඩි දාඩේ අබුණා අඩෝ ඒ කියන්නේ අපි පොසත් නේ බා අපිට මේවා මම අයියාකෝ මම ආවේද මම කරන්න එපා ඉතින් අපේ සීයගේ වස්තුවනේ හරි හරි යමු ඉතර යමුකෝ දීපම් මං අරන් යන්න කො දීපම් යානි මගේ යකෝ බඩ කොහෙද නිදාන සීයක් උනාට මට කමන්නේ මට හුඩු අඩෝ මු මැරිලා අඩෝ